Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye abasenateri ko nubwo u Rwanda rwizeye amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono azatanga umusaruro, rufite impungenge ko ashobora kudashyirwa mu bikorwa nk'uko yemeranyijweho n'impande zombi. Ni mu gihe kandi u Rwanda rugiye kwakira abimukira 250 baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko ibihugu byombi bisinya amasezerano yashyizweho umukono muri Kamena nk'uko byemejwe n'impande zombi. Njye muri kumvanirwa Ndorimana Alexis. Uyu munsi turibanda ku mpungenge z'u Rwanda ku masezerano y'amahoro rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza no kugaruka kandi ukuntu u Rwanda rugiye kwakira abimukira 250 baturutse muri Amerika. Hari impungenge z'u Rwanda ku masezerano y'amahoro rwajyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabigarutseho ku wa 4 Kanama 2025 ubwo yagezaga kuri Sena y'u Rwanda itegeko ryemeza burundu amasezerano y'amahoro yashiriweho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amasezerano arimo ingingo ine zinyuranye zirimo kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, aho ibihugu byombi byemeje gushyigikira ibiganiro biri kuba hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 n'ibikorwa bijyanye no korohereza itahuka ry'impunzi. Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo u Rwanda rufite icyizere ko ayo masezerano azashyirwa mu bikorwa, ariko ko hari impungenge u Rwanda rufite rwanagaragarije umuhuza. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko hari impamvu eshatu z'ingenzi u Rwanda rushingiraho rugira impungenge ku ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Impamvu ya mbere Ambasaderi Nduhungirehe yagaragarije abasenateri nuko atari ubwa mbere u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiranye amasezerano kandi ntiyubahirizwe uko impande zombi zabyemeranyijweho. Yakomeje agira ati hari amasezerano menshi yashyizweho umukono na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dufashe nk'imyaka 25 gusa hari amasezerano arenga 10 yashyizweho umukono na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko akaba adashyirwa mu bikorwa, kandi amenshi muri ayo avuga kurandura umutwe wa FDLR no gukemura ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze igihe bahohoterwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impamvu ya kabiri yagaragaje ni uko umwuka mwiza ugaragara mu bihe by'ibiganiro usanga binyuranye n'ibikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agira ati twabibwiye umuhuza ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugura izindi ntwaro zirimo na drone, abandi bacanshuro baturutse muri Colombia baje gusimbura babandi bo muri Romani, ndetse na FARDC ikaba yarongeye gushyira abasirikare benshi hafi y'ibice bigenzurwa na M23. Indi mpamvu ya gatatu yagaragaje ni uko abayobozi mu nzego zitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamara gushyira umukono ku masezerano bagatangira kugoreka imvugo, bagatangaza ibihabanye n'ibikubiye mu masezerano. Yavuze ko ibyo atari ubwa mbere bibayeho kuko no mu 2024 ubwo Minisitiri Rutundura yari mu biganiro na Dr Vincent Biruta byari byabereye i Rwanda, yari yemeje ko agiye gutanga gahunda ihamye yo kurandura umutwe wa FDLR, ariko yagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akavuga ko uwo mutwe atawuzi. Byaranakomeje ngira ngo muribuka ejo bundi ku ya 16 Nyakanga Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe yari yatanze ikiganiro cyiza kigamije amahoro, asaba n'inteko z'ibihugu byombi gushyigikira ayo masezerano y'amahoro, ariko mwaramubonye ejo bundi Geneve yavuze ijambo rikarishe adushinja ibintu byose bishoboka akaba bisubije inyuma. Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko izi mpungenge zose zeretswe abahuza ko bagomba gusaba ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyira mu bikorwa ayo masezerano. Yemeza ko aramutse adashyizwe mu bikorwa byaba bibabaje, ariko igihugu cyakomeza kwirinda. Ni mu gihe kandi u Rwanda rugiye kwakira abimukira 250 baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko ibihugu byombi bisinya amasezerano yashyizweho umukono muri Kamena nk'uko byemejwe n'impande zombi. Reuters yatangaje ko Amerika yamaze gushyikiriza u Rwanda urutonde rw'abimukira 10 bashobora kuzanwa mu Rwanda muri gahunda y'icyo gihugu yo gukumira abimukira bakinjiramo badafite ibyangombwa. Binyuze mu biganiro by'impande zombi, u Rwanda rushobora kuzongera umubare w'abimukira rwakira bakarenga 250. Aba bimukira ntabwo bazaguma mu Rwanda mu gihe batabyifuza, ahubwo bashobora no kwerekeza mu bindi bihugu. Amerika kandi izagenera inkunga u Rwanda nubwo ibijyanye n'ingano yayo cyangwa indi miterere yayo bitagarutsweho. Iki gihugu kimaze iminsi mu nkundura yo guhangana n'umubare munini w'abimukira bagituyemo badafite ibyangombwa. Inkundura yakajije umurego ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump wavuze ko kugabanya abimukira binjira muri Amerika badafite ibyangombwa ari imwe mu ntego za leta ayoboye.